Isanini ya kelina ni asugi tindo ni sanoloti na tumoteli mudanyani wa umondi aite ati masina sanani mgwana mondelesi ni mutuana ni kalamusi tutuani tabando miaka mwanza tunasiana ile mutumia ni nambungo siya nyumba ya ilovi vala udhukuma nini watatabawu? Masina sanandelesi ni mutuana ni kalamusi tutuani tabando miaka mwanza tunasiana ile mutumia wakwa adhukuma basa ilovi ni vya nambungo siya nyumba ilovi ya mutumia mudanyoma na muye nini na umie musi oninda mukevi anda mutabitie na tia nini na mushukia nini nda o musurprise indi nini nene surprise nini ye Mundumuka nyumba na mwe nini kibeti ambia onakeno kibeti cha muimiwa na namba watele mamba kama mubuko wabaluka olani na kuite nina kuite uwasindu ila nina mutoa yete ila mutumia unoke wiyo ayatuika lienzina atuya tukwateni nundu idiondetu make yini yite mmedho imadhela nundu ba yikindu mutumia nda mwika ndevesi undo na ilite kwika pa hii udhoku sana mundo yu surprise mundo waketiwa onakutia wenda mazamu wataweteta akili wa ili akakuona that is a surprise kananga ngamwete wakasamu atetete so ndiko na mabitu magwetiki ima kujua surprise muume Desi jamao lakini anaenda tu surprise kuna surprise kuna surprise no hiki kile chambe jamaa utakeza ni wawete ye muka kana pe mundungi nyumba mundungi ilovi mweka uniki nikenda muja ukesindia ni weather ni wambia kwikata kwi prepare kana the ya tu mundungi bani yeah so mundume atikani simo tumeona kwithia ana manzanga ngeto time ana by to time eso maneloko so mutabia na egesi musiwo mwa number 2 no with yake betiki la yinge keidi kitabatia muume agewa we numba yake hata bide ambo iko beste amboliga mambina nana kicha ushago ke yuma lo uzunga ikata aizoka aite cover na yinde ziona ngana ukiteki surprise na by the yangu ndeke document sano suwo atumia ingala mandoko mako ilopi akamoma kama mama surprise mageta ku surprise no ainge malama yagalako na nyenti ko ingani chamisi lakini makaiti momebu yangwa na timu meyuya na inge meko mameweka na liki tumu aibe tubingi ye wana mume uyoka ndabie ndabasi ai lakini bali ko abayi lundo noketa kula kuimemwa so ndikona kitumi ona kitu cha kuweta kote than nengiwa ngambo di transfer kundu utesi hakuna kitu kama hiyo upata transfer ndo ndabie ona kwa wala transfer ndabie ni muka ndo ndabie but anyway nikiapeni hati mundume no kwitha atona kutuma nduna Mundumuka na Mundumuka aidha emuzienga ngombe wa muka acha kwazoka na pardon notana kutuma ndo mundu notana kutuma ndo na Mundumuka kutuma ndo kana kutwa kutuma ndo na Mundumuka watu itakuna kwa ituma ndo na oyega we musianga ngombe wa kibeti. What do you mean by uzio? Is it character or yes na undu what are you calling uzio zano no right ro ambobo kijaba na undu ukua ibinela you wa hesabu ya aka sano pambo makauka bala wina twi realistic wena kama yana totana mbotwana ala official na ina mwa 5 wena mwa 5 so penzi yela we watomeye onela no liba la umomi ambona wa smile penzi yela watomeye ya kuma eliminate kota ligire neza penzi yela na gata watomeye ya kuma eliminate elimination method yes whether ya unongwewa tikoke unongwewa tisabe beko Unajoma unongwewa tia driver tiganye unongwewa tisio kimau yes waka watiwa wena umwe peke yake ola yu amuyene wa kidogo tu ola wakie wa mwana wa iba ni woyo ni wosu you stand ola unene ya kwazia ainoka au abika bandu kethia ni wakwato mwe ai museo mbewa ola wako what are you telling me masi ilawekala nina kibeti no mwende ya kuzoena muka mukezenja mukazoena lakini payuko ongi ajuka na muuto ajuka na muuto ungi ajuka na muuto ngizende ni wokanga musienga ngombe wa kibeti
My friend, nini wa kwanza wimba pia naye. No. Tuvitukani hapa mbaya sana. Nondo we. Na sana this is what nende tokuweta Yeah. Sana sio kona kinu kitokwendeza vandu valave kipiti chako. Solution ndiku mwete thina ungi. Nikumutabia mwenyewe vanhu kuwa ulelile. Kasa nat. Pepa nungwiwa utekukaneza my friend. Ukaneza solution tikipiti chake lisano. Dinaze kweti chakeli. Na yila ukwaza hiyo umukazoyana nokono nguketa mubuto. What are you calling mubuto? Ekwa kama lelani leo kueneza my friend. Mukwati ni muna kilo kwenda wone. Wona atungie benzi ya mbela ya hivyo. Yeah. Hapo berizo ni one moya umbete ya mundu wakene. Atia tungezo? Yeah. Niwe kwanza niwe na mboget personal. Okay ta mundu. Nena kwa niaba ya by the way. Dani sana ba ikindu kiwota kiu. Na yu madam wazi statement yake yabanze ACI ndikindu ona kimwe ndo kuzomera kuninga na witheo kwanza kaza ni mutaba nenda ngiume neza ati quote ati ila mutumia unoke wiyo atwikalianzi ana atuye tukwatiane idho ndetwe make na akase ne yete medhoi madela nondo ba yikindu mutumia and I repeat pa yikindu mutumia ndamwika so you wete mundungi wake nezi uvyagitiye kweyuzweze kana paingwa kindu mutumi uteka mutumia kana eka ikuassume kana kutuya nesa maleyo nde kana kukuni ko kutweka nesa na nitao kila kingi ukwenda it can happen like ndo nenga ilandaya na ule longea kana no wati na tio sawa kwa ila ati tio sawa ningo kuuya ningo kuikata lakini ndabe bandu woni abalele zwiti ule loko ombe yai kibetu chako aidhianga nyaka no my darling kana ondo mwitana nezi kindu kimwe ibeti ni mwezi kubika bandu sende air approach kuni tumeize metu tumeize ibeti mubikano kasende air approach nitu okia tumwa ku approach hata mubiki bandu sende because you have your money you know wina kila kindu kamuzele kembe hata ngendo dinokuthi you see wasende nitu okia approach to ku approach hata wewe as my wife sano yangu tabi ndio ndoweza kulwa ni ku approach kibeti chako na ega mtu beke ngemwe ona ndo alabona makali kita hapana yangu tabi undu sana no ogawa no awakirenyaga wanu iguru no ndo wona avya ogeria pesa wolo no ogeria yani eni bite kwenibia na niwe yobeteleso eni koni aisabu muume. Yeah, I know. Ainye ondo mbe wani kanyozi my friend. Nineza autulia. Yeah. So paji undu utongoto ya kiwecha kunicha usinda. But pa yundu utono kika kuthi ului ngamwa kupanisho kidogo. So you punish me by kutoa kibetu kingi? Yeah. Na mwaka ula ukitropi. Anyway. 070366 with your mwe eneni moja ria bani ni dora. City. Ati city. Mwende Zuma. Chirombo. Wewe mwe Chirombo longe city Zuma kwa mwe. Anyway, nyendina zia ndomo. Lakini haume kweli kukata mboto za family. Madam moya ze yete medho imadela. Akuma mutsineza. Mwani mu imagine ngewa medho nondo. Imagine wewe utembelea mondo wako ita yuko itu masungwa. Undo tona kuma muzi uko itu masungwa. Tumanga tusulu. Yani ubange day wabi kawu yukalikali ikoni mawuwe mweme mnesa. Tusulu na museli. You know, umubuye ngo ilota yo buwa umukunie basi. Umutambe sinumba kulota yo dhambe ungua kitanda. Aje tumanga neza. Aje tumanga neza nondo ali kakima katu don't imagine nona vite. Ako kanako. Na yoga ye kuneza. Ndio bangego puzuzi yani my friends. Wanga beno ama lines on ni mwende to blue box saini. Mbona mtu blue box? Mnapenda kutu blue box bwana.